با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، امروز 1 اپریل و روز خنده است. وابسته به خبرهای ناراحت کننده در این اواخر برای شما روزگاری پر از خوشی رو تمنا داریم. حالا ساعت به وقتی پرگه 7 است. نوید بامدادی رو من شالای گلخوجه تقدیم شما میکنم و البته سپاس میگویم که با ما هستید. حالا توجه کنید به خبرهایی که در دست دارم. قزاقستان برای صادرات گندم و ارد محدودیت جاری کرد. این کشور تا ماه اوگوست سال 2020 به تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان ارد و گندم را در دایره حصه و یا کوتای معین شده میفروشد. قزاقستان از اولین کشورهای منطقه است که پنجشنبه کرونا ویروس را در جمهوریش تصدیق کرد و وضع فوق‌العاده را جاری نمود. تاکنون در این کشور بیش از 330 نفر به ویروس نو آلوده شده، 2 نفر فوت دیدند. وزارت کشاورزی قزاقستان روز 30 مارت با نشر اظهارات رسمی گفت محدودیت تا 1 اوگوست سال 2020 ادامه میکند. همکنون وزارت کوتای صادرات گندم را برای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان در ماه اپریل سال روان 200,000 تن و حصه ارد را 60,000 تن معین کرده است. این در حالی است که طلبات ماهانه تنها تاجیکستان به گندم 90,000 تن را تشکیل میداد و کشور گندم را از قزاقستان وارد میکرد. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلیش را برای ارد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین میکند. حمید رسولوف، صاحبکار تاجیک، تجارت ارد و گندم را در قزاقستان خوب میداند و به حیث بروکر یا میانرو کار میکند. او گفت اکنون کشورها در دایره این کوتا گندم و ارد میگیرند و محصولات بیشتر نصیب کشوری میشود که پیشتر برای خریداری درخواست بدهد. رسولوف میگوید جاری شدن محدودیت از سوی قزاقستان در صادرات ارد و گندم میتواند باعث به کمچین و نسبتاً گران شدن ارد از جمله در تاجیکستان شود. ضمناً نرخ ارد در تاجیکستان طی ماه‌های اخیر از 180 تا 185 سومانی برای یک خلطه 50 کیلویی تا به 205 و 220 سومانی بالا رفت. پلیس شهری کاوناس لیتوا 1 نفر را با اتهام حمله به الهامجان یعقوبوف، یکی از مخالفان فعال حکومت تاجیکستان، در قلمرو آن کشور بازداشت کرده است. به قول کارمندان پلیس، حمله‌ور شهروند تاجیکستان و زاده سال 1993 میباشد. الهامجان یعقوبوف روز 30 مارت در صحبت به رادیو زودی گفت در این مدت مفتشان تنها 1 دفعه او را به شخص حمله‌ور روبرو کردند و بنابر خروج کرونا ویروس ادامه تفتیشات به تاخیر افتاده است. یعقوبوف افزود پلیس از او خواسته است تا به دلیل خلل نیافتن تفتیشات نام متهم به حمله را آشکار نکند. برای من هنوز انگیزه حمله‌ور انیق معلوم نیست، گفت او. الهامجان یعقوبوف صبح دوشنبه روز 16 مارت در ماشین شخصی که قبلا او را میشناخت و روابط تجارتی داشت از سوی شخص سوم مورد حمله قرار گرفت. میگوید که تشخیص نشان داد مغزش آسیب دیده است و استخوان بینی و قبرغه‌اش لط خوردند. مقامات تاجیکستان تاکنون درباره لطکوب الهامجان یعقوبوف شرحی و یا بیانیه‌ای ندادند. الهامجان یعقوبوف مجزن و قهرمان سابق آسیای مرکزی تا سال 2014 رهبری نمایندگی حزب ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود. انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا که او رهبری میکند یکی از 4 سازمان عضو پیمان ملی تاجیکستان میباشد که یک ائتلاف سازمانهای مخالف دولت است و اعضای آن در خارج از کشور فعالیت میکنند. دولت تاجیکستان این پیمان را سازمان افراطگرا اعلام کرده است. وکیلان دومای روسیه 31 مارت طرح نوی را قبول کردند که بر پایه آن سروزیر این کشور میخائیل میشوستین حقوق دارد در سراسر روسیه وضع فوق‌العاده اعلام کند. قانون نو در حال تصویب می شود که شماره گرفتاران کرونا ویروس در روسیه در یک شبانه روز 27% بالا رفت و از 500 به 2337 نفر رسید. بنا به قانون نو برای آنهایی که در حالتهای فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی آگاهانه اطلاعات بردروغ بیان میکنند 5 سال زندان و برای آنهایی که قاعده‌های سانیتری و گیگینی به مانند کرانتین را نمیپذیرند تا 7 سال زندان جزا مقرر کرد. گروه کاری فدرالی ضد کرونا ویروسی روسیه روز 31 مارت گفت که شماره فوتیدگان در یک شب 8 نفر را تشکیل داده، شماره عمومی آنها به 17 نفر رسید. منقدان و حتی شهروندان عادی به درستی رقم‌های رسمی شبهه دارند و شیوه سنجش‌ها را قناعت بخش نمی‌شمارند. در همین حال دانشکده مرکزی علمی و پژوهشی اپیدمیولوژی روسیه دستگاه و وسیله تشخیص دقیق ویروس کرونا را ساخته است. این تشخیص از سنجش گذشته برای استفاده در حدود روسیه ثبت شده است.
شب 21 март ба зур ҳудуди 300 муҳоҷир аз Осиёи марказиро ки 200 нафарашон шаҳрвандони Тоҷикистон буданд, аз фурудгоҳи Домодедово ва шаҳри Москав ба кӯча ронданд. Дар ин бора хабарнигор Галия Ибрагимова дар саҳифааш дар Фейсбук иттилоъ дод. Ба қавли ӯ, ҳамаи ин афрод кӯшиш доштанд ки аз Русия ба зодгоҳҳояшон бираванд, вале ба сабаби паҳншавии коронавирус ва баста шудани марзҳо тақрибан 2 ҳафта дар фурудгоҳ монданд. Баъзе аз муҳоҷирон шикоят карданд ки чизе надоштанд аз фурудгоҳ то ба ягон ҷойи зисти муваққатӣ бираванд. Тоҷикистон аз 19 март ва Русия охири ҳафтаи гузашта парвозҳои байналмилалиро қатъ карданд. дар ҳамин ҳол сафири Тоҷикистон дар Русия дар суҳбат бо хабаргузориҳо дар бораи аз фурудгоҳи Домодедово берун кардани муҳоҷирон ки дар як рӯзи пеш сурат гирифтааст тавзеҳ дод. Имомдин Саторӣ ба Азия Плюс гуфтааст, бо вуҷуди он ки дар Москав қоиди шабгардӣ эълон нашудааст, вале шаҳр тақрибан комилан бастааст. Ӯ гуфт дар бораи қазияи 110 муҳоҷири тоҷик ки то дирӯз дар фурудгоҳи Домодедово буданд огоҳ аст ва барои ҷобаҷо кардани онҳо талош ба харҷ хоҳанд дод. Сафири Тоҷикистон дар идомаи суҳбат гуфтааст, аз 20 то 27 март 7 парвози чартерӣ ташкил шуда, тақрибан аксарияти муҳоҷирони дар фурудгоҳҳо дармонда ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд. Бештари онҳое ки дар Домодедово монданд, билетҳои ширкатҳои Ютер ва Уральские авиалинияро дар даст доштанд. Теъдоди дигар билет надоштанд ва ба қавли сафир таваккалӣ ба фурудгоҳ омаданд. Имомдин Саторӣ афзуд ки феълан ягон парвози дигар ба Тоҷикистон дар нақша гирифта нашудааст, барои ҳамин муҳоҷирон набояд ба фурудгоҳҳо бираванд. Сафири Тоҷикистон дар Русия бо истифода аз фурсат ба муҳоҷирони тоҷик чунин тавсия медиҳад: ба қадри имкон ҷойи зист ва ё маҳалли кори худро безарурат тарк накунанд, безарурат аз метро ва дигар воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ истифода набаранд ва дар маҳалҳои кориву бозору фурӯшгоҳҳо ҷамъ наоянд. дар сурати имконпазир будан фаъолияти меҳнатӣ ва дигар эҳтиёҷотро фосилавӣ анҷом бидиҳанд ва ҳатман ҳамаи қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоянд. аз имрӯз мавсими даъвати баҳории сокинони аз 18 то 27 солаи Тоҷикистон ба хидмати артиш расман оғоз ёфт. Имсол ҷавонони соли таваллудашон 1993 то 2002 ба хидмати ҳарбӣ сафарбар хоҳанд шуд. Ҳамасола дар Тоҷикистон дар ду мавсим давати баҳорӣ дар моҳҳои апрел ва май ва давати тирамоҳӣ дар моҳҳои октябр-ноябр сурат мегирад ва ҷавонон ба артиш ҷалб карда мешаванд. Дар Тоҷикистон масъалаи даъват ба артиш масъалаи ба истилоҳ ҷанҷолӣ аст, чун теъдоди аз ҷавонон аз хидмат дар сафи артиш худдорӣ мекунанд. бадрафторӣ дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ ва озори сарбозон яке аз омилҳои парҳези ҷавонон аз хидмат дар сафи артиши Тоҷикистон дониста мешавад. ҳар сол ҳодисаҳои марги сарбозон дар артиш ва ба ҷавобгарӣ кашидани афсарон барои бадрафторӣ сабт мегардад. ва Лигаи футболи Тоҷикистон тақвими бозиҳои давраи аввали қаҳрамонии кишвар миёни дастаҳои Лигаи олиро тасдиқ кард. мусобиқаи 29-уми қаҳрамонии Тоҷикистон ки рӯзи якшанбе 5 апрел оғоз меёбад, бо ширкати 10 даста дар 3 давра доир мегардад. бо тасмими Федератсияи футболи Тоҷикистон бозиҳои мусобиқаи қаҳрамонии футболи кишвар миёни дастаҳои Лигаи олӣ муваққатан бидуни тамошобинон доир мегардад. Инчунин бозӣ барои Суперҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои Истиқлоли Душанбе, қаҳрамони кишвар ва Хуҷанди Хуҷанд, ноиби қаҳрамони Тоҷикистон рӯзи 4 апрел дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бидуни мухлисон барпо хоҳад шуд. ва акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои шумо маълумот медиҳам ки имрӯз аз тарафи Бонки Миллӣ ин гуна таъин шудааст: $1 10 сомониву 20 дирҳам аст, 1 евро каме беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 129 сомониву 20 дирҳам таъин гардааст ки дар қиёс бо рӯзи гузашта бештар мебошад. ин чанд хабаре буд ки ман хостам дар ин сӯҳ барои шумо бигӯям. бо хабарҳои бештар шуморо дар давоми рӯз мунтазир хоҳем буд. рӯзатон бо барор бошад.